सकसे न थोई ज्वाजो गुला सुना हे सोई हो गु स्वाजक सकसे न सोई ज्वाजो गुला सुना हे सोई वही स्वा छ्वा जुयाएला मेगु मुखु स्वा होया वई हजुर जजुलोपा नमस्ते ठुगुइले छिसा निना चनारीको दो ठोख नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मिडिया या नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना वया चंगु ठुगु छिमिसा ज्याजोजना जी अनिता छिपेन गुन्याने स वया चनको दो अलि थु ज्याजोले थौजिता प्राविधिक रूप ज्याकुठी पाखे ग्वालेना चना दिएको दो प्राविधिक रूप थन रोबिन महर्जन नापनाप युनिक महर्जन थुगु ज्याजो छिसा वाले निनु मंगलबा व शुक्रबा यदिले निनेसिया छिन्निता एलानेसे छता इ तक न्यानादी फैको ख ठकादासा थुगु ज्याजो छिसा हाम्रो पात्रो व वाउ टाइम्स एप्स त डाउनलोड याना न हली न्यांक न्यागो ठासे चनान न्यानादी फै नापनाप छिसा थुगु छिमिसा ज्याजो नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन प्रत्यक्ष प्रसारण सोया चना दिएको जुल अति ज्या थुगु ज्याजोले ट्वाले ठ्याठासे अलि देश विदेशे चना थके दुगु कला पछला थि विशेष जयना वया चना दिपि बिसत के पित छिसा मसिखा बिया वया चना गोजल थथे मसिखीको छोले ठौन जिन पछम पामे जुदी हजुर वेक ख मनलता अधिकारी जु वेक किपु वडा 2 मैत्रीनगर बुद्ध चोके चोनादी वेकया जन्म छिख नवलपुर गैराकोट ये खड्गादासा कर्म छे बन्दीपुर 3 सेराटार ख अलि वेक ठुगो किर्तिपुर नगरपालिका दुनी चनादीको छिन्याड 15 वर्ष देठुङको कोदो नपवेक छम सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी न ख अलि वेक यो विषयले छिसा ठ्यामल दासा व एकदमै वेक न्याय फिसी चना दिम जे मेजुन ख अलि वेक न आबद्ध ज्यादिगो संस्था त ख इनर व्हील क्लब अफ कीर्तिपुरिया छम बोर्ड मेम्बर ज्यादी अलि शान्तिपट आमा समूहया मैत्री